Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke National People's Party kalakan terlut pelan ye ke seng Congress Harilom Garo. Hadu ba kani ke seng kam don shu wat tangwe MLA uban mi kemat syaging dorbar tauan Narilom Garo. Ke jingja kerteng jong ke Congress Narilom Garo kalong hadin ba ke kertong jong ke NPP ke Dr. Mehtab Chandi Ajitok Sangma kala job hagi election shiteng samoy na Gambegre constituency ha ka ba ke jingnyo vote kalalong ha ke sngi satjan jong ke tayo. UMLA ubak khaddo ban job na kaseng Kongres na Rilom Garo uday usaleng sangma uba menta umi khmat yakatura kum UMP. Ukurtong ba usaleng ula penyakhun uta ujingjang marak ula poisya do kekerdan kabalai hagini ke election shiteng samoy ha kaba ula yo tang henyo hajar hendreu spa khandai pesan vote kat ba kekertong ke NPP kala job da kaba yo hadu khat hajar hendreu spa nyo po pravo. Laban kedau bo usaleng ulalong MLA na do usnem arajar pra. Badha ubnai jeleu mentau usnem ula syak jit kumu MP na kaseng Kongres ban mi khmat yakatura parliamentary constituency. Kumbagalong menta day satang uba Ronnie V. Lingdo ubadang sa kumu MLA kaseng Kongres namar laingut ki MLA ke bala job na gani kaseng hausnem arajar arpu lairu kila rungno syake NPP hagi kindiat benai ki bala la. Kadai ru kasin ka beningkong hadin bon postnem baka Kongres kam don MLA syu ban mi khman na ki constituency ki bahab Harilom Garo.